Mazina ni Yakatope Resta, Ninduganya Kayozo, Mbala State South, Buhati ni Shomera University of St. Joseph Mbalala, Luke Shoma, ebya business, Bachelor of Business Administration, omwaka gw'okubanza. Kasingula ekibuuzo kizoba, kakisingula olwakasha 2018, tutandikira ekisiibo as Catholics on Ash Wednesday. Ekibuuzo kikankigira kikabaho hakubula edakiika 19 kubashayina. Abantu bakikunda munonga abw'obuhangazi bwakyo. Kikakiri ki kandi kikabaho omwaka ki? Ansekera iPhone omwaka gwa 2007. Ako abantu batangiye kukozesa iPhone everyday nene yongeraho iPhone hati dipisium iPhone 18 cause nene kore ibintu byinjye kutwara no bwire. Nini ningambira abagenzi banje radio wese kubiha kasingira emitwara 23 kandi nyumwazo banterire ngunyize nzakire rizo bashamwenda kandi bazimpa zenyine emitwara 23. Ekibuzo kizoba nkikizaho bulu kubanza kwisoro katano on program ya kasheshe ya shayina necheka ne ya shayi 10 azanye onka singulu mu program ya shayina necheka ya Bob Sikadaba unatire nsumu nakwa bankwata naraba munangamba answer esente zansharaho den na kwata video banja ngunati singula mbatene sheme namba yensumu najibaha then yesterday they called me kwisha kwakira sente zanje. Actually I will have to buy a gas turga kore teche samakala nyono munongo wanje.